preko 500 humanitarnih koncerata. Zašto? Pa što ja znam tako? Kako ne znam zašto? Pa jednostavno želja da se, malo se umodi od toga, jednostavno želja da se pomogne. Pogotovo u vrijeme i prije rata i ratno vrijeme. Sad malo sam ove zadnje dane smanjio to zato što fizički ne mogu, nemam tu energiju koju sam imao prije, ali uvijek kad mognem, pomognem. Šta ću? Jednostavno ima jedna stvar koja postoji, inače kod našeg naroda, ali eto, kod mene kao pojedinca. I ja sam socijalan tip, volim da uživam, da oko mene bude sve dobro. Dakle, ne mogu da živim, da ja imam, a da nema nekog pored mene. Nekako ne mogu da se ne osjećam se dobro. Znači, tako da volim da se pomogne, da se može samim tim, sam sebi više vrijedi. A osjećaš li da ljudi osjećaju da je to od tebe toliko nesebično da je možda pretjerivanje? To toliko davanje i sebe i od sebe? To je najbolje osjećala moja ekipa, recimo Samir Muje Kadirić, harmonikaš i kolege moje koji su bili tu sa mnom, jer oni su morali sa mnom idu kad ja krenem, kad zovu ljudi, ajmo, šta ćeš.